O kokoli ke hufanga ngai whatapu kosa noa whakika a tā moawe mō meniti koe ni ke whakahoko ai porokalama. Hanga maheni koe alueni hono tauene tolu. Ai porokalama koe ni o ki loa koe special hard talk. Ai pāti a whakatemo kalate o ki loa koe pato ai tonga. Ki mua ea ko whetuka whawhetai ma whamaloke ta mahe vani e ofa. Mo tauhita whiriwhiri manaka ko ne whai ma tek tau tolu o tawa o sia mai mo menit koe ni. O kui kai kia hatau laka pe whakawhia ngai tau mo e ngahi whinangalo ai tau ta mahe vani ka neongo ia. Ko ne ome mama mo ofa mo uilele ika tek tau tolu. Whamalo atau pitu ka tek mo tolu na mo tokoni mai kono te teo e whoi polokalama koe ni. He koutui ko whoi polokalama o tau mo to tonu ke whai e taimini. E ngahi mea katukatoa hoko, pe mo ngahi mea katukatoa nai hoko, pe mo ngahi mea katukatoa teu ki hoko. O wai ke utu iau ka polokalama koe ni e tene whemau ke tāka ta whaaki. Mo re mamao, e koe tau mua e polokalama koe ni ko whamama, hoko e polokalama koe ni ko enlightenment, ke tāka katukatoa pa toki mui mui ai whangaki polokalama ka toki ai. Neo ono tā palasia ai polokalama koe ni, tene toi whoki mahe ko ofe whiri, ke whai e whamama mo whakahinohino ka teki mo tolu, Fe'ao aki mo hai to tongi mo fili e faufaua wharearea o wafe wafe mataha. Kai kehe kai ke te whalolo ha kula he mea ke whai kai lau e poni pa kokole ke tuku mea a ke lau e tau asenita pa e he osipe koe asenita te kamata lewa e tau polokalama. Aia koe asenita polokalama koe tau mua koe kumifonua pia mo eneanga mo ne aonga ke tonga. Koe kumifonua mo ne aonga ke tonga. Koe konga ulaki koe hai kumfonua. Koe konga ua koe hai founga o kumfonua. Koe konga tolu koe hai aonga fa politikale o kumfonua. Koe konga faa koe hai aonga fa ekonomika o kumfonua. Koe konga nima koe hai ne aonga ki tonga ai kumfonua. Koe konga no lewa koe ngahi mea makehe te talanoa ke moweweu o hoko i USA ni, te talanoa ke he tupe, te talanoa ki he wharekoloa ko molisi, pa te talanoa ki he hufi whare a tongata e apa, te talanoa ke tunameni a lulunga pa te whakaosi aki ai lulu i he whiawhini. Kaike, e kaike te whakaloloa ka tuku ke tau talanoa ke polokalama, koe kumfonua mo ne aonga ki tonga. Ka ki mua ia ko loto ke o saia mabe whai polokalama ke whai tānoa whakatata. He koutu he ngai tānoa whakatata e lawa ke mahino ka te ki tau tolo ngai mea katakatoa pe hoko. He koe ngai mea katakatoa ko hoko e taimini, ta tau pe i he society, ta tau pe i he krobolo, ta tau pe i he pule'anga, ta tau pe i siasi. O wai wane toki hoko anain. Nai hoko pea he tau e uang ngeau tupu ko osi, nai hoko pea ki moia kalaisi, pe ai kei hoko pea, pe ai kei hoko pea. The difference between me generation ke generation, koe anga hono put up a solution. How a generation hono handle
ai taumu ai ngai mea katoa ko hoko i fo i generation ke fo i generation. Sai. La toko ke talanoa ki he lefa pitania o ki loko migration period. Migration period. Ko migration period o kai o lea ua ai kia ui ko barbarian ages. About the whanau ha whaitu whaia lea tāno pehe ko barbarian ages. O winga ke migration period. But about the whanau ha whaitu ko dark ages period. O winga katoa pehe ke migration period. But talanoa katoa migration periods because barbarian ages because dark ages o talanoa katoa ia ke holo koia empire ko Loma. How Roman Empire failed. O talanoa katoa angai mea katoa ko ni ke mea katoa ko ia. Sai koe holo koe a pule'anga ko Loma, which is ko talanoa ko ni ta mai ko masila te lava relate a mea ko tanoa ki ai ke mea ko lolotonga hoko. And you can get an output or a solution, or you can put up a formula e lava help ki a solution i ngai ta whaako ta peo hoko ai a palopalema ko ni. E ko mostly ka talanoa, na talanoa na tole differences. O koe ki o pehe o ata mai a kuia. O koe ki o talanoa he differences. He koe vale, o talanoa he differences. O ko talanoa he communality koe a aku moko which is 90% o tau tolu ko tau communality. Pa ko talanoa communality. Wiki talanoa we had differences. He ko ilonga havare o talanoa he differences. Kai ke he kokore ke hufanga Tohitapu. Sai, ko holo koe a empire ko Loma, na kamata ia he collapse ko pule'anga ko Loma, na kamata ia he lahi ne mo ua. Sio, te molawa ke mo whakahoa taini, lahi mo ua. Sai, lahi taxation ni, lahi tukhau. Lahi ko tukhau na kamata ke extension, ngai mea na totonu ke extend, na hanga Loma extend ia pa na input ngai highly taxes ke kakai, kamata lewa ke collapse pule'anga Loma. Ko ki nau tolgo na nofo koi loto kamata ke nau whakasio sio ngai pawa, sio ate ki mata koe ke pawa koe, sio atu e ko skeitari sio atu e ko taipaanga koe, koe ngawe koe o whaia he ki tamasi, koe ngawe koe ia na aia ke mea, nai hoko, koe ia na aia ke taipaanga, koe ia na aia ke skeitari. It happened internal he collapse ko a Loma. Na whenga e triven ngai pawa pa kamata ke nau, sio takai o hoko, ai holafa koe ngawe, kamata ke ha manu, kamata ke ha o selfishness, sio kita, kamata ke cause ngai internal conflict, ha ke whae ngai langa colonize internal, ia foi pule'anga ko Loma, ha upe taki koe ke kumia ni colon, ene kautaki, ha upe taki koe ke kumia ni kaupangi, ha upe taki koe ke kumia ni kaupangi. And I really know how to handle this well because wako o iloi how these people handle and how conflict internally. And this is why it's very peaceful because I know internally how the Roman Empire fall apart and more now power. It is because kamata ke sio ke selfishness, kamata ke sio ke power, kamata ke hawe manu, kamata ke now hanga destroy among themselves. Pia tukuleva communality ko nilanga ko foundation hangawe. Kai omai ta kehe. Ta kehe. O kehe ko ia pa ko kehe ho ia. O ko kai paanga o ke tai kai paanga ko. O ke ha ko ia. O ko ge ha o ia. O ke poto ko ia ko vale. That's what I call differences. Porque how ko me vale ko ia ke like vale pe ia. Ngau e kropolo he kai hoko ia. Tapu lolotonga e hoko ko leadership e ngau e ko ni. O ko ilo i communality ke develop ai ngau e ko ni pa ko ia. E develop ai ngau e ko ni. Ko ia fa mamahi. Ke talanoa ke fall ko ai Roman Empire ka guyai ai kakai o sokita o na ha ki loto o na sio ke mafai o ko ki na pule o ko ki na pule o ko ki na sio kihe ha o ngai kakai ko ya o na to o my differences o fire talanoa he ku maha uto mohano scale up we communality ko among others ke lava fire lang funua maha ai uto mea bia ko kai panga maha uto ha communality o halerei maha ango en whenga lewa ki ha ke whaofonua
Pe whenga rewa ke ha, ke kumi kakai, he mea na langa hei. He mea na langa he taha ke, ne kate ke keri vai koe ai. So, how do you feel now? Okay, moi whewhe taimini. He ala ato e tamana ne keri vai, o tu usi ai paipa. Pako ne motu ko ia, e moto taengata. Hei kai toi awa, o hange ko Loma. Koe mea ia o ku hoko ko he taimini, o ku i kai ko ane toki hoko anai, nai hoko pe ia neafi. Nai hoko pe ia Sisu Christ, nai hoko pe ia before Sisu. Ka koe tama o ku ne iloi, how to handle it. Pako ia i kona. Pako whiwhine ko ni o ku ne iloi, how to handle a mea ko ni properly. Pako ia, o mausio mai ke he taimini. Ko ia kau tala noa ngai mea kato katoa kou hoko ko he taimini. O koe kone toki hoko anai. Nai hoko pe ia. Nai hoko pe ki mua he taimini. Fall a Roman Empire mo migration period. Taimini nai hoko ngai whekeke katoa koni. Pakulava ke tau wako. Ngai mea katoa koni ko ngai conflict. Pea kamata lewa ke ha. Kamata lewa ke limai ai ha force. I ha estate o ne hanga ha auhani. A mea katoa pe Loma. Ko ia o mai introduction ko ni ke lava ke tau hanga ako pa ke tau iloi pa ilonga taha o kune fie ilo ai mea na hoko i Loma alo ako ke iloi he te ke iloi mea hoko e taimini na hoko pe ia neafi ko ia na toa Loma ke honge mo fie kaia mea katoa na hao ngai fai tau momoko pe hao ngai fai tau mawhana o nau pehe te na honga tō moi afa ngai seeds o ngowe pa na honga improve ngai technology pa na honga put plenty of energy ke fai na ngawe o fakakau a Loma te na wikuna pe lava ke fakakake pule'anga nai kai pe te lava fakakake everything na fai e Loma na ko against ha na ko against civilization but he ko against civilization na ha holafa o we kai fe mati lila ke ko against alanga ko polo ke ni ko against a development ko to pe blanga no o ko fe ma ko minala tike mai ke hanga faufaua ha a development pa ko fai ke he be amba malaki ke ha ke tai aunga malaki ke pulia pa tu kwange na tala no ngai differences mo ui he ko maha uto o ko ke ne ilo ke fai ha communality ke tala no ai ne mo ui ko ia e mea kato ko hoko na hoko ko Loma mo to o mai o whakatatau ke ngawe ko ni hange ko ngai decline pulelele decline ngai fau halao me amari e ko polkalama ko ni pe moi kropolo ne fau he fine ko ni ngai policy o toka mari e ko siofaki ka me na ko hala ke ilo ya me ben na ko hala ke ilo lo mai ya ngai me ben na ko ka ko winga na kautaki na no fo pe loto na ya sio kita sio mafai fie mea he na wo mai ko finga ke na hanga ta vahe konga ngai mea katoa pe Loma ke whakaholoki a ke pule'anga. Pea ha, pe nai holafa Loma. E holafa korobolo. Hell no. Why? Because the leader know how to put commonalities and develop a foundation that it doesn't shake. O koe ke shake ia. Ko ia e taimi ko toa pena nai whakaukau a Loma te nau more nau ngai pulelere i e mamani ko ni ko taimi na to come around nai taimi na to come around nai kaupalangi come around e kaupalangi pe hanga kaupalangi o hanga kaupalangi recover differences ko toa pena i hoko i Loma pe hanga kaupalangi o set the stage but now hanga set there remarkable recovery ke lava piliote ko ya growth innovation ko to ape foundation on modern world me differences a Loma he kana ikai a differences a Loma mo decline a Loma he ikai lava e kaupalangi o langa ha modern world bako tala no ko ni o ku fonu ku la mari he fia e fakangata a koko he kana ikaia he kai te lava o develop ngai mea ko to ve o ku lava ta ko to o sioki ai kana ikai fola Loma he kai ke lava European or recover on now set the stage of remarkable recovery ke na hanga fai ke modern world o tau mo uia e taimini ko ia ngai mea ka to ko ni ngai tala no ka to ni u ha me fola pa glava ki tau lau, pa glava ki ni hake aki ki tau tolu, pa glava ki ni omai ai fai ke tau wako ai. Ka ui kai ke ni mai fai ke ke mo uia hau ngutu, pia peheu ke maloi. I longa hata ku tala no ai fai o ku mahino, ku tahe vale.
whakamama o mea taha o tala noa whai keke. I longa ha taha o ne o mai communality o each person o tala noa ai. Ko toko taha ia o toton ke whakawhiofki ai. Ko toko taha ia te ke kumwhanua mo ia, ko toko taha ia te ke langa whanua mo ia, ko toko taha ia o nei loa ne mea kwhai. Bato ke ulea tai rewa. Nā ko Lesisita e Grobolo. Nā ikai ke Lesisita e Grobolo ko kuhinga e hoko ha mea peheni. Ha kumwhanua I loto. He whanua e Grobolo. No. Nā ko Lesisita e Grobolo ko e whie mau ha makatunga whakalao. Ke whaia ngāwe ko toa pehe whanuan. Ka oua nā hange ko to ngā oha. O hehe ta vale holo. Pa ui ko ngāwe ai vale. Hono ta e Lesisita ai ngāwe ko toa pehe. Ma nā ko uhinga nā ko Lesisita e Grobolo. Ko tai whi mahino aki o peheni. Ko pehe koa ko Grobolo ko mea whakakato ai. I kai, o kuhala ma ui ai. Ko Grobolo na ku Lesisita e Grobolo o kuhi andai au hingoa mo hingoa o Daniela. So ko au mo Daniela ai o legal owner o Global American Tonga Global Diaspora. Sai, na ui le vau ko au ko CEO wau, to koni haka Daniela kia te au. Aia ko foi siakare oku ha Global olunga he, American Tongan Global, pia ha alui fatao ki lalo pia hoka hai, Tilila, pia ha toi alui fatao ki lalo pia hoka hai, Daniela, pia alui tao ki tafaki o hoka hai, Manatu Fe'ao, pia alui tao ki lalo pia toki hoka hai, akanesimo amitoni, amitoni, ko hierarchy o bawa. Hei kai te ke hao koe pe ku kei lalo au pito hei, ke to o mai ha dressera mo a sekeritari, ke hanga o fatu, ha whaahinga, whaahinga miniti, ke na wheka ke I mo e ku mea ko taraka koe. That is, koe mea kui ko whakawhetau. Koe mea ina e whai koe Loma. Koe whewhusi aki mawhai I loto oha, o mahala ua a pule'anga ko Loma. Koe mea ina e whai, Ko whekau ea e tutuuni ke whakahoko, hao koe koe eke ke dressera, mo eke ke skeitari pe wahana mea whakahu. Koe hierarchy o mawhai o wikai ke navavea ki ai, koe executive a ako, ka o wikai koe executive a American Tonga Global Diaspora. Koe Global Diaspora, American Tonga Global Diaspora, it's me and Daniela, the legal owner of that company. So, tuko tala noa loi, tuko mea katoa iyo, o ko tāna ki katoa kakai anta I malumalu ko ia ke hao me he lao ke vainga moko moko ai kainga Globolo I Stockton ke ua na awe I hata he opuia e ha he opuia I mawhai whakalao o mo ui ai ko ia o ko whemau ke hanga o ate ki mea make koe ke mahino ke te motol o tala noa koe he lasu mo tala noa koe he loi sai e ko hao koe mo kuiwi ngā ue Hau koe mo kuiwi ngā ue, pa sio ke kakai whewhine, kai ke hanau ngā ue, na aku toi develop mo ngā ue taha. Koe ngā ue koe aku lihu ia, koe lila peskea, koe owner pen, koe legal owner pen e taha. Na aku toi develop mo tupe, koe development income, American Tonga Global Diaspora, koe owner pen e taha. Ko hai o hau ke longoa, ke ne longoa ke pehe te ne we I au. Ko hai, I kai o sio ke ha? Ke tūri ki mō tolu ke mō alu, he koe mea ahai, koe mea a aku. Na ke hao koe mō ngā whapoi kare ke tanga fusi mai ke whakataai, ka o kou poto le rei bia hono separate the differences. O kou poto le rei au hono ai e the differences ke ngā ue, he kou ilo I au ho communality mo au. Ka neo moe na ke whenga koe ke colonize I loto. Colonize takai holo I loto. And what happened now? It's out. Everything is out. The business has to bring together, pia ha, pia ui a executive for all, pia ui e puate pule for all, pia ui kauto konsketari for all, pia ui kakai for all katoa o whakatatau, ke tutuni, mo lao ai konistutone na whatu aki. He kai hao hataha, ke pehe mai ko executive, pa ke ala ko maalunga CEO, mo e owner company ko ia. Ko o hake mea ko ni, ke lava ke mumahi noi. Ka wia hea mo wiwi ngā au e ko pule'anga ata, mo woki ai, la seni ho mo mea, whai ngā au e whapoi kareke aonga peke, ofa ke tokoni ke masiwa, kai ke tokangata tila ki ai, it's okay, alu. Mo alu ki ai whakahoko, ngā au e kātoa ko ia. He koe mea hoko ka I kai ke mo alu, ka mo ke nofo, e palopare mape langa whanua e Globolo o taengata. Hei kai ke to iai hano lelei o onaia.
E palo pale ma pe ngawe e kropolo o ka buke inofo. You're supposed to call alu. Alu o hoko atu o mo ngawe mo mea ko mo pehe mo potoange mo sayange na mo kakakato mo doktua. Na mo kakakato mo to he ku pawa fa point kare ne ke tu tokanga kia. Na mo mai katoa o hu e main beach patoa kropolo hirian goen e ka ke mo ka e lu mai ta e valu ko osi ko auto ko taha pena ku lu mai ai. And then ha motor ke mo hanga motor o tofi api holo i loto ko uhinga ko ke Tohitapu pa ko hinga ko skater a aku Tohitapu mo skater a aku ko kampanio ko olunga he ko ke ofi ko ki ai o ala ko patoya tanela pa to ala ko patoya tiao pa ke te ka ko ki olunga ko au ki olunga ko alo ho mea and that's it ko tui o mahino ko ya ngai ha ko ka palang he ko mia ko ko tai mini ko mia na fai ka palang na holo ki ka ta ka palang e ba ko Loma pe na ulanga na to le na ngai mea remarkable recovery na to pa na ulanga na to na ngai innovation fokafe na ngai innovation ke laid out the foundation ni pa na build the ka palang a modern world pe ko ia ko fai e tai mini o ko build a new global ko global motu alu you are not supposed to be in here anymore. Osi au pito. Ko konga ulaki o pehe ko ha kum fonua. Konga ulaki o pehe ko ha kum fonua. Sai. Ko ta mai ko to pe mitonga na ke ta mitonga na ha sai. Na ha ko to ta ka to mitonga. Ko ene ha ko ya. Ko ene ha ko kum ha mo oi. Eko whaka ekonomika, pe koe kumi ha mo ui whakaata mai. Hao koe ako, pe koe hao koe kume mo ui whaka ekonomika. Sai. Ia ne maa koe mo ui whaka ekonomika, koe mo ui whakaata mai koe ia. Oku mea, oku hoko peke tangata katoa. Ko ene o ngoi, oku mo ui ange ia, ene nofo i whanua te mukalati, mo muri, oku mauange ia, ene tau atai nai, hane toi whoki ki tonga. Koe ene ne choose le vai ke ha. Ke migrate dia, ke hiki mai le vaia, kumi mai le hono ki fonuari, aki le hono ki api, mo hono kere i tonga, ka hiki mai oha, hiki mai o fokotu'u, he ki kere mo ki api i Amerikane. Ka ku tala noa koe ni mahalo na a pehe ko te kai mumua. Ka koe fo ke ule au e ngai ngawe la lahi, o ko whakalongolongo, he ko whatongia ia. Ko au ko big fish ia, ko au ko big kikite'i ia, ko au ko visone, ko au ko alo kumi ngawe, ko au ko alo o mai mea katoa ke te pire, o tuku at ka motor ke te motor ngawe ai. O wikai ke mo ha motor ke mo mai motor ka mau fra pangau, pe te mo mai motor ke mo eke makatea panga ko, pe eke makatea ke panga ko, pe eke makatea panga no. O wala ai ko mea. He ko mea ko ke ha fai tutun ko ia. Te ke fai ai ko ho pe to mo api. A mea katoa ko ia. Sai. Lo tonga fai ngā ue katoa tai mini, ko e kahivanoa. E pa ko tala noa ko ni ko kumfonua, sai. O ka ohoange ko tau, ai area ko ni ke e kahivanoa. Ko e kahivanoa ko ia ka tau hanga develop, e mei ke lava fo i whare hongo furu, e fo i e kata. I hanga fai ngā nofo Amerikani, whare. Sai. Ko maho inga kere ko ni utol miliona. O kou whaka amu mai na, tau mai area ko ni ka te au, he taimi na hiti e tupe climax, o ene ngā ue i around Maasi o February laini ko ia. Whakaamu na tau mai mea ko nika te au e taimi ko ia. Ko whakatau pe kere ko ia right away right now and I don't care pe ko hau lau mai, pe ko hau tai lau mai. I will purchase the land right away. He koi ha? He koi whare tahai stock toni o ha? O paanga ia 500,000 ni makilo. Paka pau lava e whare hongo fulu o hao he eka taha. Koi whare fi hao he eka hivanoa. Hongo fulu liunga hivanoa o fia. Hiva ngeau liunga ni makilo o fia. Is it $450 million? O ko tala noa e re volo ko ia. O ki tala noa e whanki mea vale. O ke hau ki whakamau i ki mea vale. Ka hei angau koe ke ilo koe na purchase e tupe ia e ne foi tupe anai wanoa. Purchase e tupe e ne foi tupe anai wanoa. O mo pehe te ulawa kai sirin katoa koe a osi. Ka ko sirin ia hai. Sirin a aku. O mo pehe te mo ulawa o tala mai ka te au. A mea koe na whai koe na mai koe me nusila ko ha mea ke hei ia. O kilo e nusila katoa pa mo kum he mea katoa post office sau o pos ACP tilila o pos ACP ai lafa o pos ACP langa ngawe ko sirin ko ya na ifia na transfer meia i tupe e global ki nusila ke ha investment ya ke a ko ni
Paka o hinga pa anga na mo ko piki mai. Ka mo loi na e o mai a tupe anu sila ki Amerika. No. O asile be herisa ofasia sao. Tilila la fanau. Paka sini ka toka na transfer mien o mau be evidence o transfer o panga. Ka koe uhinga koe ha o koe ahai. Ha o koe internal governor koe Loma keha ke fakitu'unga mo colonize ko loto. And this is why o move why. He wikai te ke hao ngata ho level ko executive ko aku ka ke hao ke ko ke fakalaka ya Daniel pa ke fakalaka ya ke alu ki olunga ka grupo alo fai hao ngawe alo fai hao mea la ko mai silini menusila la ko mai silini menusila etikite mengai mea ka to investment ko ai tala re vai ko talang ya ke mai silina nusila la ko mai silini me Australia ko ngai silini tikite tala mai re vai ko kai ya ai tupe ko Australia e to ku fakaku loi e tuku whakakuho moloi. E tuku whakakuho hu kovi. E tuku whakakuho kokoho monga. He mea koe ke belongs to you. You better stop. Whai au ngāue. Paka ko hatoa koe. Langa ke laka ku ngāue. Ke usiwa te tau e walu koe ka hoko mai. O ke laka ku ngāue. He uku ke fie haa koe ngāue. O ku ke fie toa mo ke whakapāpera koe ngāue. I respect you to the most that I can. And right now, the respect is gone. The trust is gone. Pia wala leke mawhai o tō mai oha. O hau papa ke taha kotoa pe ko te wala ki ai. Kai ha, ka whakafo oe waka. Ka mea hoko koe taimini. Ka mea hoko ngai kumwhonua katoa pe. Ka ui kai ke mao e whonua pa ke nofo le rei ai. Ka ke mao pa ke toi fute. Pa ke hori ke hoka ki e mo ke hoka ki. Ka mea kovi. Ta awhia taimini. Ko hange ko konga ulaki mo konga wa ko ospai kia e kulave. Ko konga tolu. Ko ha anga fa politikare komfonua. Ha anga fa politikare komfonua. Tu ke uki tala noa sai. Ko e Nusilani, ko asle ko Amerikani o whenua mo toko fitu mano tupu. Tongan people I Amerikani. Te ke au e whakachepta ke umau ha toko fitu mano tupuen. Te ke au mo whai network ka ke umau katoa a toko lahi o Amerikani. O ke taha mano no awhepe. He ko hauko stati au teita. O ke ala whakakainga. Tāki heo eke ha, tāki heo eke ha, tāki heo eke ha. Because I know the resources ke pulu mea teita. I know the resources te wala pulu mea teita. He o ke hao whamatala whakakainga mo ke whenga ke kopi he ustaila. Ko uinga ko whakakainga o tāta kaiolo. Tāki he, no. I went straight to resources o pool. O wheunga mo toko fitu mano a Amerikani. O wheunga mo toko nima mano a Australia. O wheunga mo toko hiva mano a New Zealand. O ko whenga ke uhanga oha. Ke uhanga put together nga hivi resources koni. He kau kalava put together resources koni koia. Te ulava langa tonga without the budget. Without ha paanga. Without ha mea tahau whaitonga. Pia kau kalava langa tonga aki. Ai, population ko ni tongai mulini diaspora ko ni. Pe ang ngaleva langa fonua. Ang ngaleva hau ki mulini o kum fonua mai ki ai. He koga, hoko ma o freedom pe ha. Ma o freedom pa ilo e ha. Pa ilo e pulu ko wano wa. Ke tatau me ha. Ke tatau me wa kau ke ha. Ke ino fonua. Ka koe ki hau ki he no kume differences pa longoa ai. Ko me e ko longoa ai. Ko differences a aku mo mele, mo sione, mo tevita, mo semisi, mo haifua. Ko me ai vale. O ne kume differences ke tala no ai. Pe hau ki he ni pa kume pulu ko ulahe no hoa kau. Ke tatau ke ha. Ke lava ke mo uia kakai. Pa ilonga tahak si o kovi. Pa te ne whai ea mea koe ha. Ko whakamau mau ngā ue. Toko fitu mano anu Amerikani. Toko ni mamano anu Australia, toko hiva mano Amerika. O ko ke hanga e au ha whakachepta e katoa. O ko whaka am ke o fimo wao e ko fo population ni ke katoa ko Amerikani koe. Fitu mano Amerika. Sai. I Pacific whakaluku fua ko migration koe me tonga koe. I mean Pacific ko migration koe me taktaha vai whanua koe Pasifiki. Ko topu taha ko tonga o whenua me pesete i wanoa. Ko tau si migrate koe ha. Ko tau o mai he kum whanua. Mai koe kum whanua hoa. Ko fefine ni na ne whakailo ai paanga o mau me kumwhonua ua. Oho ai a tonga katoa. Whenga ke kikite'i ha. Ke kumwhonua muri he kune iloi koe ha. Ko mata vai ia. Ko fefine ni na ne fofo ave a ilo koe ha interneti. Ko fefine koe ni. Na i kai ke ilo e tonga taha ai mea koe ni. Na e mate a tonga ne kai ke na iloi pefe ai mea katoa. I kai na hanga katoa mai ki murin. He kuha.
He ko tilila na ne whakaawa matawai ko ia. Pese te hiwa noa o Tonga, o nau migrate, pe o nau migrate ki Fe'ao, nau migrate ki ngai whanua demokalati, democracy, ngai whanua demokalati, o migrate mai ka Tonga. He, musio. O musio ke langa ngā ue katoa, mo kum whanua oa e Tonga, o alu ki Fe'ao, alu ke ngai whanua demokalati, ko no inga e whi mau ke teke demokalati ke a ui Tonga, he mau ilo e momona o mau kai murini, pe o whi mau ke ave atu ke nehoko koia, ke momona e Tonga na ke kai ngai family. Tau sio ka au vare ange pe ko he mai aki tau, ta e ilo i Tonga. Ta e ilo i Tonga, au ki murini, o kumi o vare pe ko te sio ki ta whale rei, wa whaapere wa tala noa e kakai ko kou lau pisi. Awe ka mea, so atu ka sane ne ka ke ilo hatako nau ki whare pola mo nawa, kona ko ela whare funga waka. It's not ko sane ela whare funga waka. It is the system of democracy, of freedom. O tatau e tako tope me maulalo alo tau ki olunga. Kono uinga ia o kua, kono uinga ia o ela e whare funga waka, ka whare pola i Tonga, e o guia i Tonga koe ha, ko kei nanga e whanua, ka guia i murini koe ha, ko citizen. Alo langa no whare funga waka, ko uinga he kua, he o guia i e hua kau moe hone, e whanua te mokalati ka kua Tonga ia, palaku, pulekovi, kai be no pere ia, ma o pe katoa ki olunga ia, kai be kamunista ia, moe hoko ake, kaya e lau wale. Ko uhinga ia por kalama, ko in special heart talk, ko whima ke whamama kakai. Te tau pikinima mo tau umata, ka tau langa tau whanua. E te tau langa pe tau langa tau whanua. When te tau langa whanua, te tau ma oi paua ko ia. Sai. E taimi ko toa pe ko mai ai a kakai ki murini o tau sio, o nau sio. Hange koe te sio ko kam. Ke economic energy koe kakai, it's like an animal. Toa, malohi. Why? Because of freedom. They have the freedom of ia. Koe whanua koe ni o kune mao e lelei katoa pe, e koe uhinga koe ha, e koe uhinga o tatau pe lao ke tā katoa pe, e koe no uhinga o tatau pe tufa o lelei ke tā katoa pe, e koe uhinga koe ha o mau inga a tā katoa pe i e whanua koe ni. Pako no inga o hangea economic energy o kakai ha animal, neo ene i Tonga o hangea ki ha. Hangea ki vale, hangea ki taha o ke maha ne mea, hangea whaka ofa moe pua, moe si tau ka pau ka tau whangota, o si ene hake mai mo hulu no ki tupen, i he nia ko ha. Ko he kai he Tesla, ko ha ko mo he fu moe nga king size ange hatui, ko ha ko kai e whale manio e pulu, ko ha ko kai e snepau anga wanima ke kilo, manga wanima ke pauni, why? He koe economic energy o taha ko ia o kuha, o ku aluia ki o lunga, he o kuha, he o maintain e whanua ko ku iai ai ha, a lelei fulipe ke distribute kon kakai o ha, o tatau, he taha katoa pe, o tatau he taha katoa pe. Pakare wa musio ke taimi ko na mawe anga economica lelei ko ya. O musio le wa. O musio mahua ife. O ko ki mahua ya hen. O mahua ki ve. Mahua ki muri. O mahua ki muri tu ki ke talate me ko ni ka teng motor. Ko pache te pule'anga fe nga mo ni mangia miliona. Sai. Hanga vahe ake tolunga wono nima ani mangia miliona. Vahe ake ange apa anga ni mangia a tolunga wanima. Vahe kau ki malolo na ko muto. Ni mangia miliona vai tolong ngau no ni. Mawai fia. Mawai ta 1.5 miliona. Ko ia? Ta 1.5 miliona he aho. Ta 1.5 miliona he ah. O ngau e ake pohiva to ne topa mo ne kabineti e panga tu hau fonua. Ta 1.5 miliona. O ngau e ake pohiva to ne to i pachet ni mangia miliona i he aho ni spend a ta 1.5 miliona. O makape ngau e kakai mo i kakai o hala. O kulaka ki mo mo i kakai hala. O kwa langa whakalala ka ke ako hala. Kakahambia ufaya ke 1.4 million ko ya. Ko hambia ufaya ke 1.4 million ko ya. Talama yang e katewa ta kabinet mo minister mo paremia mo haifua ka mia ka to ako na ko pule'anga. Mo talama yang e pe ko paanga fia o ave ki tu hausia i 1.4 million ko ya. Pa ko paanga fia ave mano pele pa mo kakai be olunga. Talama yang e ko fia. O mo sio ke mia ko fakatu tamaki. A taimi o kuha, a taimi o hanga e nau tolo fa'o e ngai mea, whaka ekonomika ko wi,
ai pule'anga ke ha ke benefit pe a longa ia kai fe ala whakaofa tuko hausia pe ala kono inga ia langa fonua gropolo kono inga ia no fie mau e gropolo ke put together ai kau kum fonua o ai mulini kalava ke ha kalava ke ne hanga tokoni ai kakai o gure kina o koe ke ha okay ai 1.4 million ka vai e po hiva to ne to mo ne minister mo ne kabineti kono winga ia o atu ai ngai kolo a katoa society kono winga te whakahawa i koe a tonga tae apa ke ki society mo kakai ko ia kono winga te whakapare ia ni mavahe tolo afe uafe a hapai lulunga ke ha ke distribute the wealth o economica a mulini me ngai whanua te mokalati ke share ia hai ke share i maulalo he wikai ke lava 1.4 million a pohiva tone toa oha o kake i e masiwaki o Loma Talanoa mai ka te au ele volo ko ia kata Fe'ao laki. Ko taimi kau ke tanoa whaka aluma ki he ko ke moe ko lau moe. E kai te uloko sa ia e mea ko ia. Ko kai pek taimi o kou tau hoka ai. Hai beha taimi o kou tu ko Fe'ao hoka pau tau hoka. Pau lai anga pe aluma mao aku pa kukore o te mokati mai mo toha tanoa. E ko taimi kau tanoa ke differences me lua au ia. He koe uinga ko au ia ko kua. Kau karea aki au inga himea katoa koe uki kai ke mauloto ke ure aki. Te mauto e ita motole te au. Talanoa i langa fonua kalava ke ha. Kalava ke whakalakalaka. Sai o te mo foi fika ta. Ko foi fika ta ha koe katoa ai. Ai panga katoa koe oku utau pehe involve koe trade tonga. O feunga mo $1 billion. $1 billion e ta. Hangange vai ke $1 billion ta ai panga tolnga ona nima. Vai hange ke ilo te koe ha ai foi sileni o vilo i e trade tonga. Hanga vai ke ilo. Vai fia. Te ke so katau ne toi mai mo oni. Como se o ngutu mai pa ai vai ta biliona o mo ile ta biliona no toi ta biliona ka ta vai ke tol miliona ta biliona ma wai 1.7 millions ko 1.7 millions ko pa anga ya ko vilo takai holo ko esos vilo takai holo e trade I tonga katoa panga ya mau si ai na vilo takai holo si 2.7 million ko ya he aho ki he aho o vilo takai holo I he trade kono hinga no langa ngai wharekoloa society ke kau e tonga he ha he mau inase ngai vilo takai katoa ko ya ke te mau ya ke te mau a profita o ha o ene tuku hau e fonua o sko ya kaya o ya fai kovi e ngawe o atu pe koe panga o ya holi ke vahe koloa ke kai e ko winga ko Lesisita ya tek na tol pa belongs to them na ngai mea ko ya atu ko ke te fai ma fa mata atita ma o pe panga ko kropolo hu na koloa pa hu na wingoa na tolo na family ka ko fe mea kropolo ko fe mea kropolo na ke tu fa ke masiva e ke fe ma kropolo atupu hala tata fe ma pe kropolo ke vahe ke masiva he ko ivia ta espera ko murini o wat ke vai kaua ai bio kai Fe'ao spatala mai ha pari poti mai kakai ko na fai ko ngawe tala na kovi ko panga ko vilo takaiolo trade ko ma mefe ko ma o me kan ngai kum fonua muri kum fonua ko mai ko ki muri o ma o meia panga ko ia to ko fitu mano ko Amerika mo to ko hiva mano ko Nusila mo to ko fitu mano tonga ko Australia ko ki na tolo na pamu ia te ha ai fo ivi fra panga ke fonua pa ko ile kausena ka ko ke ile tonga e ko me ko ki hawa tonga ke popo ki ngai wharekola society e ko ki ne ilo ia foi pa mu vai ko ia ko mo ia sia ina ko tonga ko pamu ia te diaspora e panga kata ko $1 billion a year vai aki ai hatolo no nima te ke mau e panga 2.7 millions a day o vilo trade pa ulo e pena tol ko na kau ko ngai business pa na ka vai ai vilo takai holo ko e panga ko trade ka tonga ai ha to e ngai ako si masiva ka ofa ka ofa fao
O hau ko ki mulini ko agrisi na ni Fe'ao ke hau ke. Ya kume mo'i. Nga hia ko nake katoa tangata iki ko yana ni fai. Dau hau ke da kume mo'i. Fe'ao hatau lo to lahi. Ko kau kumfonua wa ko kakai lo to lahi. He kuia ngai kumfonua ua keke, mo ngai struggle keke, mo ngai fakangata keke, o mau fita paki moi mulini. Ka neo mo ia ua. It needs someone who have cuts. Ke lava ke ha? Ke lava ke ne fei lau lau ne mo ka lava ke ha? Ka lava ke ne tokoni ke fonua. Lava fei lau lau ne mo ka lava ke ne akure, ha mea pe kong ne mau ke ha? Ke lava tokoni ke fonua. Pako taka katoa pe waha ni tamasi pe kwa no family mulini. Te mo ilo i mutong na tolitong. O ku hau na fale lele, na fale koloa, na mea lele, ako lele na whanau, na kai lele. O inga ko ya, o inga ko matua tu katoa me feia, me mulini. Kumfonua wa ya tonga. O koko ya, o koko matavai pa ko ilo he kausi aina ka au ha. Fai mamari e pe tonga ya, he au ki ai. Ko ia ko whakalot lahi ki mou tolo. Ko whakalot lahi ki mou tolo ke mo whei lau lau, pe mo ofa ke masiwa ki tonga. Umataha ia whahinga ngau e peo ki kauai, teu ke tokon ki tonga. He koi uinga ko ya, na tau mai ki e ni koi kume mo ui pe mo ya, pa mo kumi ai poto whakaata mai. Na tau mai ki e ni koi kovi o ya, o iri whaka ekonomika i tonga. Na tau mai ki e ni koi ha, koi kovi ai ako whakaata mai tonga, o kai ke ne mao, angai resources kou whe mao, ke whawhanga ki taua. Pia hana whakaivia ki taua i mulini uta lawa ke ta ilo e ha, lawa ke ta ilo ta mea kwhai. Lawa ke ta ilo ko whewhanga fupulu wakau ko, o ne produce ko e lots of wakau. Ka ua e ha, o e tala noa he differences ko e taimi o kia. Ke lati ko wha o wha fupulu pakau loa, o ha, o taha pate ai mo taha pe fupulu wa. Ke pe fupulu ka ha ua tatapu ke lava wha kai ai. Whe mau ke alko o ha, wha o wha fupulu kwa ha, hua kau ke whawhanga ka tonga. Pa ke tala noa he kominala tiko ya, ka lava ke ha. Ka lava ke taulanga whanua. Pa lava ke ha, pa lava ke tau tatau. He kai ko mea pete ke whai ko ya, ko si o kita mo e hori vahe whanua. I ha, i ngau e ke he. O kou tui ku tau wa o hifo, au pito ne hanga to o whakataha no aonga, pe mo whapoitikare, mo whakaekonomika, o kumwhanua wa o atka teki mo tonu. Pa kou tui o ku iai ha mo mama mo atamai, he anga ho mo sio ki ai, pa kou tui te mo lava. O whai ngā ue ko ni ke lava ke hake tokoni, ke ngai langa whanua ko tokotoa pe o whai, he koe ngā ue ko ni ko langa whanua. I o koe ke. Tu kwange ke alo. O mai e mea kou tau tatau ai ke tau talanoa pa tau langa ai. Ko whakawha ia koe tūloa ko mea kou tau tatau ai. Ta hoko mai ke mea makehe. Ko mea makehe ko ngai maweweu o hoko i Amerikani. Ko ngai maweweu o hoko i Amerikani. Koe ka mea fo oweni. Ko mea pene tahte u talatka teki mo tolu ke mo whai ake ai whakamau koe ni. Ko au na aku hau, mi he i kare tahi, ko fuafua kulup whapoitikare ia ai patoa na aku kauai, pena iai hono taki, pena iai hono kau me mipa, pena aku kauai. Na nau tisa kripa na hanga na totu kau kitua. Pea ko aku hau ko ia he teiwani ko ia he tau e walu kosi. O langa patoa krupolo o nofo ai, o kou kei nofo pea he ahoni. O kui kai te fua ke harea kovi ke kautaki ko ia, o kou hau ke whakamahino ka teki nau tolu, o nau mole, they lose, o nau it's their lost, e nau whakamole ki au. O kulawa ke whakamahino ke teki nau tolu ko mole lahi, e ku mole me teki nau tolu. Pea kou hau o nofo langa, ai ngāwe ko ni aki hoku iwi, mo energy, mo poto whakaata mai. Na i kai au pita te hao, ia hanga o mai e kehe ke utala noa ai. He koe uhi ngā koe ha, o mama ko ata mai o kuia. O ko uhake au ai ke mea na wako i loke ako, o mama ko ata mai o kuia. O koe te hao au ke o mai ke ulawa ke utala noa ai. He ku ilonga varehe ne tala noa ai ke. O mai e au ai ha, common from each person, tala noa pau fia ai, ke langa ai whanua. Kai ke? Hake koe pia koe na talawe at koe kia ane nai. Koe ngahi mau halai.
Ko Lesisita patoa gropolo na e kai ke Lesisita ia ko hatu anaki na hoko ha mea peeni. Ka kuo hoko mea ko ia. Ai o mai ke vahe I loto. Moi o mai ke teke. Hange ko te sio ko I tonga he teke pe api. Huhu pe kameri, huhu pe kameri. O valpe ko kuneanga akahi ko kitoa. Na kai ke Lesisita pe he patoa gropolo ia. Na Lesisita patoa gropolo ke tu veua fonuan ka lava faya ne ngā aue ke lava tokon ke masiva. Unfortunately ko hoko palapale ma ko ni mo feinga vahe api. Pa ko ia ko loto ke whakahate poni. Ko bato ko American Tonga Global Diaspora ko kautaha ko ia ko legal owner ko au mo Daniela Hafoka. Pa ko American Tonga ko hierarchy American Tonga Global Diaspora ko ia. Pia aloa ki lalo, pia hai, pia tilila hai ko CEO ia. Pia hai, pia aloa ki lalo, pia hai, pia Daniela he ko ia assistant CEO. Pia ha, pia toki alme Daniela ki lalo, pia iaya hai, iaya manatuvuki ko treasurer, pia iaya Fe'ao Talivakaola ko skate. Pia aloa ki lalo, pia toki nofa hai, nofa akanesi ko tokon skate. Pia nofa ahai, nofa ai siana kona ko Antoni me ela ko tokon pule'anga ia. Sai. Ko me ako nai hoko ko hao. Ai ngo executun le lao ke ui e kupuate. Pa ke ui executive. Ako. The executive belongs to me. It doesn't belong to the organization. It belongs to me. He ko au CEO, ko ku kau me mi papuate, ko ku kau executive, ka au ikai ko ha. Ko legal person here can talk on behalf of American Tonga Global Diaspora. Pa ko yo mai ko he tai ilo hierarchy ngawe, mono structure lay out ngawe, o mai ke ha. Ke eke. O sai pe eke. Eke pe ia o sai pe ia. Ka ko fonga na fai aki o wa. O kune against policy ngawe, pa ko me be fai ko ha, ko tukitoa. Tukitoa. He oku aluhake kia hai. Aluhake me akanes kia Fe'ao, aluhake me Fe'ao kia Daniela, aluhake me Daniela kia hai kia Te'ao. Ka koau na ai ke ha ke liua. Ke liua fei o protect Te'ao he lawa Amerikani ke ua na hala hata kia Te'ao. He ko legal o na au e gropolo. Mahalo na mo mai pe o tau ngā aue. Ka au te ke lau mo ngā aue a mo tolu ia ko whai gropolo kia Te'ao. No. O mo kei whai hake mo toi lalo he. Pako mea pe hoko tala mai kua. Kai haa ni kai paanga. Kai paanga koe. Mo seo maka tea. Koe vahe he aho taha ono. Mo e aho watolu, mo e aho tolu noa o siulai. O whiungai mo e paanga ua kilu valumano. Koe vahe koe na e whai hai. Whai pe au toko ta. Pa tupunga mo tae ilo ki ai he kuhanga ia to o mai mea ko ia. O mo tala noa lo i rewa. Ko silini na e to o whakawahei aki ai kakai I he aho tahaono, mo e aho watolu, mo e aho tolu noa, ta e kau he foi peurolo, na e toi whiunga mo I mo e paanga wakilu walumano. Ta nake whakakato awhia, ni makilu o no mano. Pe tala mai le waku kai whewhine paanga. Kai wheia, paanga I wheia, I o moni na I kai ke lava wahe katoa. Kana e ha. Na mo huange ko ofisi e kore. A mo tolu ko whakake mai ko ka Te'ao. Kore, ki executive katoa. Kore paanga. O atu ki he skateari. O atu ke tau paanga. O atu ke tokon tau paanga. O atu. A o ki ha poini ko whakau ke tau fituku. He kua. E whainga taha ia ngā ue. Ia whaluku. Ia whieha. Ko ose tu na mena vavau. Whiunga. Tuke vahe mo hapai. Pa tuki hoko mai ki hapai ki pangai. Tau fiai. O sika pa tala mai kua. Tala mai kai whewhine paanga. He kai tiki hau ko le mai yang e ngawe ko ni o tonu e whai e au. I kai. He ne kai tiki langa ko ha mea pehen ki mua. All you did before is failure. Failure he family, failure he siasi, failure he pule'anga, failure everywhere. Ko failure ha ko tai whangatata. But that's your own fault. And that's your own choice. Kana o mai e ho communality ke tanga aue whakata. Pa ke haole wa koe ke kia. Haole wa koe ke tofi api I loto ia Te'ao. Tapu. Au pito na ke whai mea koe ka Te'ao.
Pea mau tala ko mea ko mai me Nusila pa mai me Australia ko tupe ia. Se ko mau loi, mau fa'o e afi, mau tala no aloio mau elelo. I longa mau kume differences ke mau tala no ai, he ko fanga vale tala no mau tolo, tala no aloi. Differences o ka, o ke tala no ai loi. E ke ka fa sa ko tupe afia, atirila ko fia na transfer me American, o totonga ke tupe ke la falafa, tupe atirila he de investment, tupe ne fana, ko fia na totonga ke. E ka kateke motol ko fia atirila na toi mene seke ke ne totonga ke tupe a globalo. Ne mo totonga ki foi tupe a globalo ke fai ake ne ngawe. Talo e ta e tirila pilami alefe. Ta e tirila pilami sanuali lere ma o ke aoni. Konteina moe me ake ke uhila moe rent moe kau ngawe. Ko si i mai hata hateau pe tola wanoa ke tokon ki ai. Hala. Why stand up and talk now? Hano ke tano ai taimini. O mai ho ha, palak. Os pake hau ke vai api. I feia. Vai api mea feia. Tapu. Ke vai mea ko ia territory ko oku. He nau he lai he au ke ia ko pana lai taringa e tamaina ni ako ia kia. Pau tau te tangata lao e fonua ko ni ke nga fare ia he mea ka to pe ke fai. Pa mo mai ke mo eke panga. Eke panga lulu, eke panga ko. He ko uinga ko ha. Ko to o mai na te motolo ka ke motosio ka mo mata. Pe he kai pe te motosio ka ko mo tangata emen. Pa ko panga na mo wala ka he tupe. Te mo mate au kiluo. He kai te moto ala ka panga pe he o ka mo mate. He ko fatu he uto o oku. Ya, pa ke tala no mo ua. Of course, o ka mo ua. Kaguha. O koe kakai wa nau kete mo nau ngā kau ke nau tautu ma mau fatu whatai palani ngawe ke mau totongi ia. Koe kakai au ko whie mau. O koe ha kominala ti le rei ke mau whai ngawe. Alu koe. Alu. Of course koe mo ua. Pa ko ne osi koe ni, e malanga koe ni, mo gulea koe ni, te whakatotofu e chepta kotoa pe, na alu ai tupe maa mani furipe. Ke ulea ke taha katoa. Ke tuku maha taimi. Tukuma taimi o pikete. Kau totongi katoa monga koe o palalaho elelo. Ke iloi. He ko mo faisi kana e vare ngangau. Vare kukua. Transfer ki. Risiu ko mai po tahamano toki tonu e aho. Koe mea hoko koe Amerikani. Alu au fai ko investment. O mai mo to tala no ko tupe anu sila ko mai kin. Lolo tonga ma fai nga tai min ke frau. Ai, lai sena anu sila. O whakaava tupe anu sila I ahuahiva a kosini. Alu ko waho tanga ai o pehe ko mai ko ia. E pehe ke mo o toho mai ko hinga ke vave he whakahu ke pange o a tol mo a fa mo a nima o fe ma silini ke tau vave whakangawe. Ave mai kahai. Investment na aku na tau lele anu sila. Mo ko totongi tupe ko ia. Kake ha koko mai ha monga ai. Na ha me ai. Pake ha ke fa matala. Kilue. Se ko loyo elelo. Loi la. Fa mahalo ho tala noa. He ko gulea ko ni ka te to ki hanga calculate ka to mo me ka to na ma go tupe. Everyone walk out me ko ni. Ho mo mea katoa mo tala koe kovi atupe. Mo mea katoa na mau tupe te calculate me te wani. O au mai ki ahon pa o ma fulahi atu. He ko au ia ko sa ia au ia. He ilo e kakai ne katiri. O ku ia moa. O ko fie mau ke totongi kakai. Pa ko puke mai kau seniare toko lahi au pito. Ma whakataha toko naki. Alani ngāwe ke mau whai ngāwe ko ia. Ai ko ke alko tata kai holo ke tukue. Tata kai holo ke mau kakai. Na ke hau pe ko was no fa pe kakai ko ya tirila. I kai ke mo maho ta na tol ta mai na to. De mau no pe tirila ta ngata emen. Ai mo ke ma. Pa ko kai ke tokanga hange ko lau. Kai ke to mai ko ke anga ko ke feia. Feia sias, feia family, feia he mea kata. Feia everywhere ko ia. Ko mea ia hoko koi Amerikani. Mo fanongo ki ai. Kakai. Paku nau matu kuat. Whakama. He pihat pe koe ke Fe'ao atu kai ria pe join at ke kulupu. Ke ha ke alo talano he differences ko mea pe ke ilo. Koe ke hasino I lea lelei ke talano ai ha mea lelei. Ngalo ia koho fie haa ne a fina e whai ake tupe. Ke algo tano ko tupe em ko vitaimin.
ai mo hokai uto aka pensilini ke kai ke ko tupe na mo me ako hoko amerikani office o tonga tapu ne office hui ke ta kai fai hono fakatonton ngai mea ko to ape o Fe'ao ke fakatonton tu kitu kakai ko to ape tu kitu kai o mai kakai o lerei ke na mafate ngau ko ni o mai kakai o lerei ke na mafate ngau ko ni motokon kakai ko lui mu aka ke na hoka tua pe ko ya o ta no ka to o ta o ka to pe ke casino o mu al casino ko al motor casino o ko almo mo kami ayala casino ko almo motor casino ko almo kami ko orikonio casino. I have to share my time amount all of you guys. Ko ngalo ya tiko se puna kaki first class mo totonge tilila mo hotere totonge tilila mo mea kato totonge tilila hange ko pe mai kami ko ngalo ia te ke fiu hono kumi haki peni uri ta more ngawe ko ni ko ngawe na hela ia no alo ako pa anga gilo ke wana ha vale fa totolo ha ngawe pa ni ilo ko tala no ki morisi ko tala no ki morisi ko ya was recommended me tu me tonga a wika ke toton ke tau teka morisi he ko hinga anga valu a fe rent he mahina faka ofa ke tau te pere ti o mo pe patilila o ka ke toton ke tau teka morisi he ko rent o anga valu afe kawa o ko fe te pe e wa fa na mu family tonga ba ko no fa american te ula pa toton rent ko ya pa ko le ngatui kapag te fe ai ko polo pa mavahe pe ko polo mo le ti o mo pe pa ka tu wa mai ke ave ke mawa mo i fa na what's bad about it? Ko yang ay kum fonua diaspora. Og mahua kife. Og mahua kitonga ke fanau. Mahua kitonga ka fae. Mahua kitonga ka sista. Mahua kitonga ka prata. Mahua kitonga niece and nephew. What are you doing? Ko ha me ko fai. Og mahua kife ia. Pas pa mo mata la mai kovia. Ke kovina to mai ko investment menu sila avo down payment ya ke me ko tonga. La wa mano ni mafe ya ke down payment ke ai micro polo. E to tong fa tu ku e ko polo mea. Ki mea ko to mo eke ki utu ki ha ki ya. Eke. Invoice utu invoice mea kai invoice lere mai invoice mea ka to ka pe helo tope. E ya e o fa fa ku ke tau ngawe. Ka ska ka mafie ha. Pa ko tu ha pe ki. Alo. I don't need anybody who tafaki be. Kaike ko yang ai me ako hoko amerikani pe ko ke pehat e awia ke mo ofiri ko ha mo ofiri ai I never call hoko palpare magoni pe ko fa non ha ulu a chepta o kouta te ke kau ka hai pe he be salon he alu na ta ka hai te mo alu ai ko ke fire hata pe because I am confident in my own self confident pe own self kau ke taka ki chepta te ke kau mo hai taka ki chepta te ke kau mo ta e mai pe mai na hau pe ko tilila te mate pe mo tilila na hau pe ko tupe mo tilila te mate pe mo tilila te wal pe mo tilila te wal pe mo tilila ta e ma ta e ufi ta nana te ke fiu fa ku no fa mau e kakai go watch talani got different cat tell you mo play along with you. I love so deep. I go kuita go destroy everything. I go give to ke au ki ai. O se pa fa mau I hola kakai fa ka ko lau maga te. Of course. Te na ma fa hoko maga te au na ofa te au na takia. Of course. They will come and tell me. Na huang mo na te mo taka uri na mata we mo fakai fia mo na wili fia mo ngai fata ha fai they know I am hella bad when it come to that situation sai tonga tai apa ole ke foi meta ko lulu o tala ko lulu loi ko fe lulu loi
O si mau e polisi katoa mo tau whakata whakachepta e kai ke pasa foi pare o hataha ka ua lewa ko hako o se ngai inas whakachepta na tau pledge ki ai. It's a executive decision policy. Ko wheme a koe o kuloi ai. Te tau alu whare opo. Ke whakatonton ko hau moni. Ke tala mai lao hau tonu. Tuko mo whe poto ni ki mua ko lao. Pa tuko mo whe poto ke lao kai ke mo plari fulu. O si pass executive decision, you are not going to receive hopare i luluka aleva ke tokoto ya. Tokoto ai wamano ko na pledge ke each chapter. Henaya, na chapter aku ke mahino ko takia. La gua upe ki mua minu sila mo Australia, la ku mai manome he la ku mai manome. O fai ake vahe kai ha. Kamu mai moto ke fa mau i fa paanga. Fa mau i fa paanga. O go hela. Pateu ala homo. Peka luke mo mala ke mea fa paanga. He gua homo hela ka tia. Hell no. Pa mo mata mai kwai ko lulu kaka. No. Me alere ke Australia te teo ke fa folao. Me alere ko na ki fe kwa. Sacramento ki chepta ko ki algo tala ko ki chepta ko family. Ko pa ke ave ia. Ko pa ke ave ia. Ta ko me alere e wana ha. Ma o ia piketi. E ko fe fine loto hawa mo loto monu ia pa ne mao. Ma o piketi me ko fe nga pe fakamu ke ia ha me alere ngawe mo ma o me alere ko ia ua. Me alere ua. Ma o lo ia tikiti ko ia. Mo ha. Me alere ta hatunga ne ia lai pakato ke ave fa muy pelo ya tomu ta ka ha mo ta wat ko ke hangi ko panga ko a foto ko fanga tunga ne me ha no pato ave muy pe ta no aloi ko me ale va en ko good side le va ni mo fok mai kihe me foi hot koe i puluto mo fok mai leva kihe ki mamani koe foi me ale reie koe hofi fare a tonga taiapa o fai hofi fare a tonga taiapa a konsete a tonga taiapa hofi na fare koloa society o fai a tokonaki aia koe a tokonaki koe a tonga koe a falaite aini te fai leva eau a foi konseti pa mo suriasi a foi konsete a tonga taiapa pa ko tonga taiapa katoa mo kolo motua katoa mo mai ke ta fai ha konseti a hofi fare a tonga taiapa sai ko tutu ni en he gulere wa mo foi por kalama ha pai e fai be kolo motua e fai be ha pai na to la ya opito e ko ne os ko ni te faure va foi posi ke to kon ke me ka ha pai ko os posi o ta alunga ko la ma o ta mata o ko ha ma ko event ko no event o ko no ko ya o feunga mo fa mano tonga a price ki ai kato va kaya nga ki vai lulunga e toa tu ke fu fa mano va kaya nga ki elele ai va ka uliti o avereti o ko ai valval point wani ki ai ke nga hulu mai mo ne hanga vlad mai le ti o ke tau si o ki ai ha pai te mo tonga ta ya ko hapai o fai mea ko ia falaite mo tokonaki falaite mo tokonaki pa ko hofi ai te mo fale koloa society o ha afeva i he alfa taha ko ni i foi time ta taupe sai ngai chepta ko ne osi ko ni te tauhanga o vahe ai foi seniti o fe ma o ke tauhanga o ai ha foi koloa ha foi paanga tonga o fe unga no value mo foi paanga tonga enima e tamano panga tonga no ko tano atoi ke hu ake kolo atonga taiapa o na osihanga o faka value mai foi fare kolo aka to mahalo e fonu he tola tamano ko ngai chepta hata min ko ti mahalo ko ngai chepta o o foi chepta mahalo ko walu pe ko tol ngo futu ai o ke kawai na tol ko na alu na tol ka motu at he kau alu foi chepta ka to ko ya te to vahe ai e panga ni mafe Amerika ke lava ke ha ke tau hanga ko tu mahana na tau taki wangi autup pe na tau Amerika ke tau li hanga tone sirini ko ya ki a seini ki tonga pa e auleva seini mo sirini ko ya o ave ki atui ke hu e tu e koloa me tau wholesaler ko fonga ya foi seini tiko a seini sa e ke heleva pe ene konseti e tok faka hoko ia e atona ki pa te tau mai o tok faka wo ai sa ko e tuna meni ko alulunga hapai
teu, ai matuku, moe mango, moe oua, moe haafewa, pea moe tungua, moe hai katoa, te tau vahe katoa, a silini koeni o teu ke ave ki haapai ki hono pare. Koe haia waka, o whaia e au. Koe haia waka o koutui o paanga 1.65 e tisolo o mai wha mama ape ai koutui malo na keunga moe paanga ni mavahe pe ono afe tonga, koe mea katoa koe ai whai pe e au. O fie mau pea moe aisi tokoto, pea moe aisi tu ki haafewa, pea moe koloa aisi. Sai, te tau toki whama opo katoa ai, hei kone osi koe ni, ko right level ngahi pousi, o whai ngahi kore paanga katoa koe Fe'ao aki, pea mono hopoki o ngahi pare, ngahi mea katoa koe, a haafewa. At least, o mo wala mai. And then the rest pakayaha tok toenga peha. Pe toki tuku atu ke tau tonu. Tok tuki malewai ke kau tau tonu ke na hanga na tolu o whakaosia. Ka koe tau fui ngawe lahia ke wikeni o whakahoko mai. Sai. Kau taki chepta o ku closer office i he weekend. Ko wike ka hau te tau whakataha i he ahwhalaite katoa mai ki heni. Ko tau whakataha ko ia e lava ke uia e puate pule. E lava ke uia e tahipaanga fo'ou. E lava ke uia e ngahi lakanga fo'ou katoa executive. Pea kua pau ke totongi. Paka pau o mou fie tohi ki ai. Tohi ke lakanga tahipaanga. Tohi ke lakanga skedari. Tohi ke lakanga office manager. Tohi ke lakanga assistant secretary. Tohi ke lakanga assistant treasurer. Ko ngahi lakanga katoa ko ni kua pau ke ui mo kumi akia ai ngahi qualification ni. Pai tapu ni katoa eni i he aho tolu noa o mahina ni. I he ne osi ko ia pa te toki lava lewa whiri ko hai. E oange ki ai ngai lakanga ko eni. E i kai ke tohi mahataha ko osi serve hono tohi turi. E kai ke kau a toko taha ko ia. Ka pau na te eke serve at hao tohi turi, you are more than welcome ke tohi. Ka koe ngai lakanga katoa tu wake at mei ofisi, taipaanga, skedari, tokon taipaanga, pa moe office manager. Ko ia ko mo tolu katoa mo fe tohi ki ai, mo tohi mai lewa ki ai, ke lakanga ko ia pa tapune ngawe ko ia, tapune mea ko ia i he aho tolu noa o mahina ni. Kaike, ko ngata angae, o tau polkalama special hato ke wikeni, Aya whainga maari e toko nake te toi whai fwoi polkalama, ka koutu i o toton ki tau wahe katoa e te teu consent koe mea he a whalaite, pa mo te teu hopo whai koe lele koe tuna meni koe a haapai i he a whalaite mo a toko nake. Io koe mea ta, koe pōpule lulu e hoko atua e tau kati, ai kati koe ne tau fwoi mea kai, mo kati koe koe e tau ika, mo kati koe e tau ngahi mea katoa e kati. Te tau whai tau kati koe ia he po hoko atu e tau polkalama kati ke whingai ke ose mea kai, he fulahe tu hea mea kai to tongi reni, fulahe apita. So, o ko kore at ka moutolu koe o mo Fe'ao mai ki ai, te tau kamata a pongpongi, ai alele a pongpongi, mahalo pe ke taimi tau pepe fitu, ko kamata, walu hiva, hongo fulu, kapaya a hoa ua, pe te nofo ai ke tolu, ai ko tikite ko toa panga ua, ke mea kai, kai ke tangai ufi mo fo ika, e tangai kumala mo fo ika, pe tangai manioke mo fo ika, pe tangai kape mo fo ika, pe tangai tala mo fo ika, pe tangai kakupau peke al mo mata ika. Ia lewa aho e te whakafanongonongo atu ai hono kate kawahe, fulahi apite kawai ofisi, pe au whemau ke oatu, ke uatu foloi ofisi. Ia le mo taime te tau mai container mea whatonga me tonga, pa toki whai lewa talanoa ki ai, ke lava ke pe whai hakati, pe ko te whai halulu, ko container fute wanoa katoa ai. Ko ia ko ni tau mai ko ia, pa toki lava lewa whai ngawe ko ia, o ta nake si paanga e propolo o tuki ai. Ko polo kalama tupe e tipeni a hono fo i system Fe'ao me whakataha te mau whai e whalai te ukahao. Ko ia ko whakawhei katoa ata moutolu, a kua e whakataha o whai mo te moutolu ko toa whai olofe tūtaki ai, ai kakai toko lahe o amana ke ui ke whai whakataha e whalai te ko ni ko kau main person ia, o ko ui ko kau tipo ke tia. A ngawe ko ni o whai whakataha katoa ko ni e a whalai te, so I'll call you guys ke come, ke lama ke ta whatu whakanghangauwe,
whakalukufua. Whakaao si o kou kore atu. Kia teki mou tolu katoa o kutoi ho mou tupe ke totongi atu. O kou kore atu i he huafa si sukalais ko tau eiki. Ke tohi ke messenger, pe text ke eku telefoni, o tukuma, kwa ke utoi whie mau ke talamai, ke whie talanoa makatiau, he eku tola. Ko tukuma pe ho foi tupe, mo aho na e whakatawa ho foi tupe, mo chepta a hai na e whakatawa ho foi tupe, mo lahi e paanga na e whakatawa ho foi tupe. Ko iape. Meia i te toki lava e whakapolo kalamai, mau whakataha koe ne whakalaite, mo whakataha whalaite ukahau, ke mau kamata lewa ngā ue, ni he wike ki he wike, ono kataun muno totongi, anga he mea katoa koe ke kakai. Ko ia ko ofat ka te motolo, o ko tuibe te mo mao ha wike lelei, pia moha e fiafi nonga, mo malu, pa koe ngata angain, ha toi talanoa au ke mea koe na e hoko e mau tai mea ka te au. I have to do my duty and I have to put down my feet or do it mea ako ko fai and they all gone, then I'm okay. So, o whata te motolo ka mui mo ka royal ka te au. I love you guys and I wish te tau nofo mau pe hene o te tau toi mātuku he ko hi ngā whakalata au pito. O whata te motolo hono kotoa and good night everyone. Good night. Ai we.